Vitovnica. Srednjovekovni nazivi manastira koji je posle Trške crkve najstarija crkva u Braničevskoj eparhiji. Sređene materijalne prilike, dobar starešina i vredno i vešto bratstvo obogatili su manastirsku biblioteku prepisima mnogih knjiga. Seobe krajem 17. veka pod Arsenijem III i u narednom veku pod Arsenijem IV raznile su vitovničke knjige na razne strane. Vitovničko četvoro evanđelje pisano je crnim mastilom, sa napomenama crvene i žute boje, među kojima su najvažnije ispisane rastopljenim zlatom. Ornamenti i inicijali rađeni su zlatnom, plavom, crvenom i zelenom bojom, dok su rečenice razdvajane zlatnom tačkom. Korice od pozlaćenog srebra izveo je 1557. godine Kojundžija Kondo Vuk. Ostaci manastira Blagoveštenje se nalaze na desnoj obali reke Mlave u Gornjačkoj klisuri. 1428. godine ovde je živao Inok Radoslav, koji je prepisivao bogoslužbene knjige. U manastiru Blagoveštenje prepisivačka delatnost bila je na zavidnom nivou. Prepisivanje se vršilo crnim mastilom, a inicijali i minijature crvenim, što upućuje na činjenicu da je u ovom manastiru, pored prepisivačke, bila razvijena i iluminatorna delatnost. Manastir Gornjak je zadužbina kneza Lazara. Izgrađen je oko 1379. i 1381. godine. Poznato je da istorija manastira beleži dve povelje, takozvane Gornjačke povelje. Riječ je o prepisima originalnih povelja i to osnivačke povelje kneza Lazara, na koje je naveden datum 1. avgust 1378. godine i drugi na koje je naveden podatak da se manastir Gornjak, to je tadašnji manastir Želo, daruje monahu Grigoriju i bratstvu. Prepisi ovih povelja bile su novijeg datuma, 18. veka, kako je zabeleženo u sačuvanim crkvenim spisima. Ostaci nekada čuvenog manastira Oreškovice okruženi su rečicom Oreškovicom. Prema narodnom predanju i nekim istorijskim tvrdnjama, manastir Reškovicu sagradio je knez Lazar. U njemu su od kraja 16. pa do kraja 17. veka prepisivane svete knjige. U Oreškovici je prepisano mnogo knjiga, ali je do današnjih dana sačuvan mali broj. Ostale su nestale u turskim paljavinama i pljačkama ili u begu turskog zuluma. Понеже приде во смирением и честишći, во инцех старец Кир Григорий.